Tang hadian ka kenrum kenram bat ka jingbam sangthu jingmut kabalami hapedeng kinong yalam ka H&M Western Ribhoi bat upresiden ka H&M Sengkmi kibalami no nakaseng daga jing sodam bat khilyap lama sendan ya ka H&M hakati kathan dang hakini ki khindiat si kiti kinong yalam nadu upresiden lambat ki dikhot menta kasi kilalet pat ban yaso eladi bat ka Confederation of Ribhoi people daga jing shania ya kani kaseng bakin la pat bandang shakri ka bakhamba lingba kani kaseng Kiti kinong yalam ka CORP Ribhoi Sepngi balapin skam bat penbam smai sendan mentasi kikentup yoba sumarling do bala syajir kum upresiden was the thank you vice president uba running well singly general secretary Jamful Star Walang finance secretary uba prison makri organizing secretary uba Plum Star Maublay publicity secretary lambat kiwe Ya kiti kinong yalam bathamai ka CORP Ribhoi Sepngi lapin skam bat penbam smai do ba pateng mersing president ka CORP Sengkmi nakabenta ka samai terekam usnam arja arpunrio hadu arja arpukandai harjing dan lang uba Marcus Makri general secretary uba Gershom had vice president harjing yalang kabala long hapathar kma kinong yalam hima bat kinong yalam na kiwe kiseng lamar gari tulai sibun kulai she jargo Delegasi Government ya ka Confederation of Ribhoi People Central Body aga bagirayo abeng ban penkha lade ban penskam ya ka delegazun ka batmai sane sapo Ribhoi Semgi kulai sibun ya pigi kun samla ibala jin bat ibala penyasno syaga Confederation of Ribhoi People gilayos ngawi kinokren ibala kren syakmat gila kren ya kebayadai bat kejiyang nanti jongko Confederation of Ribhoi People ngatrai gila ya sotu nganam dan kamsyu ban keren amarula keren way founder mahat bagi kodi agabadai bat kejiyang nanti jongko Confederation of Ribhoi People ina mekren show ya gida isu giba kaseng kala sim ngatrai kadai kejum patai social media Pilayo ingin berkampan putroy Pagkakop kalalay kunta kakop kalalay kunta Tang magkakertek kakop ngin sukop bay Kanumpay sa nasyonal Naray ay magkakam Kan pao Nagkam suban yung putroy Ling magasantur Amaraw priw batray kakam Kapaw bay Tiga kuwa ay pigil kot Kiba tumayo Kiba gila penskam Nagasingi Ngam kuwa Papibin sulan kerteng Tang hapo karejesta Naray ay bagila penskam Bagi pipi lapang semai ngakwa ang Indonesia kemal bano iya kikam kijongpi basa kawai para ini para dong para tanya ngakwa abanong bana juong bana jukran ne kane kan sabagi perskam ya kisargil ngane ya unit kenapa mapidana ka sekmalang kenapa lada pinang bantray kandai ka burong kabakram bat lada pinang kandai ka jingja burong ilan arbanda ibagi rung cikisek malang dan itu berkat imapi gaya gelenti ke penjit apa bidang lagi seng malang ya keren lagi si mamenta ibu pun ikun sam lagi sya'ilam bakla kejemut cukur khat kejongki ke sya'ilam bakla diberkat menrung ke seng malang ban peni ke gaji suhe ban peni ke gaji suhe siki pajba kidan ke berkat ke bakung kita teng ilong seng malang aga jing sisa gede benyo Kejingi jadi trelang bagi pajba isa baik penban kibabon nalay binapay at kipamen naglisi kimamata kibabon kiyong ide giseng pamlang kami isu bakit pinseng malang gaya kadaw abang baik abang yun ya kajinglong jinglang jong kahima kasalang lade jong giseng malang ngam ketok ya layno henry abang itray gide bantray na benda ki pajba jogadam bat kathan ke jongi ndai bagi drum sing balang elektron pisano pasuro kata kata ka penja purong ibabun ki para sing balang wat naga sing jongi ru idam ki patrekum kata nganganong nagaleng jongi ka sing minum sya e ki bukum kita ki penja purong bandona kerte ka sing tang ban elektron pisa nasurok nagi trok nagi kali kata kala penja purong de ka sing degar pat ke bi Inongit kam ki patumay aba birung siya ka Confederation of Ribhoi People katray na banta ka imlang kasalang
Karibay, karigaway nagi distrik, kibagia jan babat ke asam, kajing saklun yuki jaka, kibara kapor sikapor, apok kadem riboy ke jongi, lada bangaban mapi, gimsim kajing bakli, panekun, namanya kadega tauba, jong riboy ke jongi, mano bensimti, ya kata kam, gunggu samla, jong dong bakat haji riboy, abang ipet ya ke jinglong jingman, apok ke distrik riboy, ngimda isingancu, nama kita ki non tribal kita kelak jaj ki sub bandrung banmi apok kadam riboy lada mangaban mapi ngimdai ki sipai banyada ya riboy manopa atau ngin suhun bagi supai kai bagi jala asam ke sukulon ki jaka ki khendau jong kadam riboy ki jongi para samla yang sekarang makan rim banyada namada kadam riboy ka bai ki jongi nama ri sutu Deo samla karon ke jingkela ke pateng ke bangsawan Deo kun samla karon kata kalawe jongkari bat kacaj benriu kun ke samla mi sakmat yada nabata ke dham riboy ke bai ke jongi kumbangong baka Confederation of Riboy People kada ke seng ke batang lapor ke dham riboy idei ban pai perman mai ke jinglong jingman aga bai dei apa ke dham riboy ke jongi hoi mila juga trai bat kiwai bat kiseng aga bedai bat ki isu jong state andai nagalang jong seng i kam concentrate aga bedai bat ka isu apa ka tham report i pradakon i pradaklam bara iwai bai bai lampa ka jompi bara ilala aga ni kasi bangin pelam ya kani ka program ka jingkeskem jongi ya ka iden ikam Sangawai keso bagai kublai ya ki riu rampa lagi hima lala upayam berang jengi juga hima jerang unumla aduan henry ulapa lambagi nomor balai ka hadong kita nomor katam dari kebakaran kejam banyak aktif de tangawai keso bagai ki paralog dan di mana dekat di mana dong taksi hilang itu Islam jom Confederation of the Riboy People Batenrung akan bersim kajongi bagi setri namanta adong katakan jom Riboy District Kabakantam lawan Confederation of Riboy People kadai gabai lagi kesen malam kadai gablarim bag daga jinjit kajongi yang Confederation of Riboy People kadai gawai keseng kebarim bak kebenaran yang kadangrim oi iladan akibat ki uniform akibat masywa henry inam ketua ya kita henry kitip kamera ya ki bagi lanosnya akibat kudan akibat ki uniform henry anam super kejigran jukri gimana betia henry kepungsani bagi dia menjeng bak kadangrim kejungi bagi ketua eno bak lagi dikran jektu gue ki bana kadang ada we ke uniform ada nganam super ada kumsani ya lade banjik bak baniang ya kadangrim bak bersih ya ki isu ki bafer kamdam apa Riboy district bak kamdam apa kadang betain kejungi ada kawai naki kadeka kabahap apa ki order disput Islam ibamarkan jom di Asam ia madam ibu isu ki bafer ia benis kena ketui di para semula di peradukan di mana nomor taksi belam di muskem ia ka jemut cepat ke jopi bagi teli kawai akan ke panggilan ya ki isu banya senrang banya terawang lagawai ke jemut Bagawai ka jingpekat, bagimday mbu yang kemesim, barbar dan ka jing terrestrial. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time.
The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks. We help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.